Sibuthile ukuthi emava se-Afrika ngibambisana njani kusombulula inkinga ebuholi etholakala ekutheni kuqhubeka udlame emaveni ase-Afrika njengoba sikubona kamuva kwenteka eSwatini. Ubona ukuthi mina ubuholi base-Afrika kufanele ukuthi buhlale phansi ubonisane balungise inkinga yase-Afrika ukuthi bantu yini le bayidinganga. Ngiyacabanga ukuthi lokho kutawusombulula nayi inkinga lebungale nemave ase-Afrika. Kungabambiswana kulamave la eAfrika ngenjabeni ukuthi kube khona inhlanhlo yelinyenti kuze ukuthi kubambiswane ikakhulu kubaholi kuhlangane kubambiswane kahle ngacela ukuthi isimo sichubeke. Kufanele njengenaga lezi ze-South Africa njengabo president balapha eAfrika bakhambe ukufundisa inaga lezi njengabo Swazini ukuthi kufuneka umbuso ukuthi wenrando yabantu ukuthi ungazobuswa ubukhosi mdebuse neti isitshaba sayo and then kube nombuso okhethwa abantu bonke. Ndihambisana nalambono kaJuju wento yokubana ngaba singama-Afrika makhe kuqale kupheliswe lento yezi-border gates nezinto zezi-passports khona ukuze sikwazi ukuhambelana Afrika ungagcina into yokubana ngaba ukuze uye kwelinye ilizwe kufanele ube nama-passport ufanele uwela ama-border gates. Bekukuhle kakhulu ngenkathi kusungulwa i-Pan African Parliament ekusombulula inkinga efana nalezi. Yabona njengoba nakuyi-Pan African Parliament bengazwani bedonsisana bebanga kunzima kakhulu ukuxazulula inkinga efana nalezi. Into engenziwa nje ukuthi belungise la kwi-Pan African Parliament iqale behlale phansi belungise ukungaboni ngasolinye bezokwazi ukusombulula inkinga ekhungethe i-Afrika. Lena imbono ebabukele eSABC angeke ithweswe ukuthi uphendulela ngayo.